Om Swastiastu, semeton titiang. Sampun galang niki Pak. Swastiastu Pak Made Sunaryana. Belintiange wau ganteng niki Made Sunaryana. Jangan tosang demun dek puji. Malih bos wau kekawitin titiang. Sinami ngantosang Pak Putu niki. Swastiastu Depi.
Siap Ratu Yulia, siap. Sinami nyantos sang Pak Putu Supatike titiang jagi nyobiahang akide cerpen puniki. Cerpen sani memude toh kekawin oleh Wiyat SAD saking pukulan cerpen Gending Girang Sisi Pakerisan. Duaning Pak Putu sampun rauh niki mace cerpen titiang kekawitin toh puniki cerpen sani memude toh silih tunggil pukulan cerpen saking kekawin oleh Pak Wiyat SAD pukulan cerpen ngebahasa Bali Gending Girang Sisi Pakerisan sampun pulih penghargaan niki. Mangde nenten suwe Om Swastiastu Pak Putu. Mangde nenten suwe mace cerpen titiang kekawitin sani memude toh bulani penanggal ping kutus ngancan ngendepang di langiti bedau. Angini ngesir-sir alon dingin tengah latri sasih karuni ngut-gut ulang. Munyen celepuki ngincang saling saurin di punyan sandati.
rasa ngaturin sang yang ratih apang ledang nyantosan. Icen titiang melut madian iratuni. Mangde kasupat nistan titiangi. Kitu rasane panulamen icelepuk. Adeng-adeng lolatri bangun uli pasarane. Liman panakne aninu neket ngisiang tutuk nyonyone. Nyangkih galing kaki sidang alon-alon. Apang sing iya nganti ngendusin uli lelep pasek sareane. Lolatri lantas mesalin penganggu. Kamen endak layu bunga ane anggune keganti ban kamen putih lambih. Kamen cerik penekep nyonyone muwarna kuning. Bokne kapusungang. Jegeg walu ulu likur tibane ni nutilah cara rikale de. Ya diastun ye setate mesawitra ajak pakewah hidupe. Di arepan pelangkirane kajekangin ditongos pesariane. Ia menjujuk nyakupang lima saha peninggalane ngidem. Sesubane kitu keris cenik maluk lima ane kecanangin nyabran kajeng kliwon. Kajemak di pelangkirane. Matan kerise ngendih cara meswang api. Kerise kacelepang ke beten kamben cerikne di selagan nyonyone. Lantas ia pesu. Di obagan korine ia mejanggelan. Noleh panakne saha nulami. Cening yen prade mimi mati petenge jani. Buka besen mimi ni tekining cai. Alih pekak cai ni di pondok di sisin pasih masjid ini. Pekak cai ni sinah lakar nampi cai. Ngumbuhin cai, nyekolahang cai. Apa buin limang tiban cai tamat SD. Tur sesubane kitu kije je kena cai ni ngelanturang sekolah. Pekak cai ni saya gelakan ngabiye cai. Di subani korine kau debang. Nguntul lantas ia mejalan. Nungut lisiki ani biasa kaentasin. Rikale ngedas lemah ia mejalan ke peken medagang. Serahine geginan iane tuah medagang. Ngadep jukut-jukutan. Luere tuung, kangkung, kacang-kacangan, anggune ngupe jiwa, ukudane, tur pianakne. Gegidane medagang ini, suba uli kutus tiban kelaksanayang, ngawet rikale kurunane iane ketut dibie mati. Duga sentu ibrate pianak muani ane aukud ni, mare matuh da selemeng, setonene ketut dibie mati. Semengane, ia man tuturan ajak kunane. Loh, mare atiban dewe ki makurenan. Tonden rasane beli man nyelegekang kandir malan tresnan luhe. Nu saget bedak belini apang setate mesanding aja iluh. Nyiatin pakewah hidupi tur ngalapin sarin pega ini. Tuah je saja beli tiwas. Lu masih lega nyeburin ketiwasan belini. Cara pamunyen belini nguni. Beli sing sida lah kang ngajak lu ke swargan. Tur kasujatiane lu setate nembukin neraka. Ngerasang pahit sewawai makurnan ngajak beli. Kitu menyene ketut dibia. Ngude beli buin ngeraos kitu teken tiang. Tiang suba sayaga lakar dadi carung natakin jelim lah belini dini. Taen sing tiang nunas ice apang sugih. Kewale nyak santi dogen hidupe lan entu ruruh halih. Kitu pung nyenelo latrini bamban binalon. Katle tekang peninggalan lo latri sang kinasih ban iketut dibia. Ada kena idibiani buang mutugang satu. Kewale galahe melah pesan lakan nuturang wicaran ini. Kini lo
Dipuan tugas krama banjari gotong royong menahang titini kajekangin ikobar panak mekel gejore di arepan perjuru desani nguabang bungut nyelekang beli ieu ngorahang beli nyilapin dakin liman kurenang ieu ngorahang beli sing payung lek-lek yen sing kurenan belini mebekal mas-masan dugas mejalan nganten kasujatiane apa lo sing ngabe tiang mulai sing nyak mekelang duen anak lingsir yadin ke tiang nawang beli sing metatakan cari diastun tiang mandini tuah aketelan sakewale yen sube ngetel uli dakin liman belini mirmale rasang tiang beli idibia ngomong bobab bungut iko barin tu suba aning ranang rasa puun ulonatin belini peteng-petengan matan belini lantas campak beli bok yane pelintir beli lengan yane aget semoton keramani malasang insing gitu beh beli mesawang sang saya menyen pesu luratri beli ingat tugas ia ngenahang lu rikale tanpa sangkan beli mebaru ngajak ia nganggurin iluh makejang ketogang isin kantongnya makejang klesange bungkongnya ani luung-luung angun nemi katen iluh angop beli teken pagah luhe ngabesati mawanan beli bani ngetohang pati ngetohang tresnan belini lan tresnan luhe pagah tiangin ataken beli sebuah membukti ibrate sia bulan kadut tiang tur sebe uli dase lemeng ia nawang goban belini kesiap ye sade kenyem idibie metakon dadi metakon gitu jajah mirip ia nemkin goban belini soleh buka kini gitu pesawat idibie sing kenyem dogen ia mirip lega nempukin goban bapane bagus Loh latri nyelelegang sirahnya ditangkah. Idibia ngucapin bok luhe aning megambahan lantang selam dedet. Ikedes kutah ngeruguk rasa ngawis tinin timpalne. Duyut. De gul-gula anaknya sedang ngerasmin. Gitu. Ikedes kutah. Ibaratnya lep-lep pesan di ayunane. Di pesariane. Rari-rari ni entu makenyem-kenyem mirip kecanden bahan paru widya dari ni jegeg-jegeg. Wih, apakah pegarangin manumadi ke mecepade? Suba aja malegan-legan di kendran, dong lingkung je ilang sapisan. Yeh, maru alih-alihin dini tepuk, mai aja ke mulai ke kendran. Mirip ide betar kumaru, tan suke panjak idane kagulgul, lantas dedari ni entu kedamprat. Dedari ini makesiap melaip patilase ada anis limputan ulung tetehe ban timpalne keles lantas kamenyane mawanan ibrate makenyem nempukin dedari ini melalung idibia inget teken tondring lah jejahitan anggon ngororas lemengin panakne ia morahan sik kurnane lakar ngideh nyuh busung sik peka ibratane di pesisi masjeti nganti sandi kale lo latri ngantosang kurunane di subani suwud ngaturang canang diwangan iyo tolah toleh kangin kau masih sing majelawatan sang keantosang nyap-nyap kenahne sawireh sing tan idibie ngalahin iyo semekelu kitu apa buen sesubane ada ibrate Ratu betar Suryadin panjaki tonden pragat atur pangubak tene cek teke matuan iane pandibiu ngorahang idibiu mati katebek ban ikobar kerebut ajak putus di tegal pandibiani di pesisi masjeti lo latri perjani bah mabriuk pandibiu ngakin pisagane ani loh keidihin tulung ngulungin lo latri ani sedang niwang ani muani keidihin tulung ngencanin sawan i dibiane di tegali
Suba kutus tiban bencana yang tu. Idibia suba keabenan sekebedek lo latri munduhang berani angune meretik ke kurenane. Ritekan panumaya pengabenane lege pesan kena iane. Sawireh nyidang ia meragatang pengabenan kurenane. Pisagane liu metetulung matuane masih milu ngebugen yasdiastun pada mebedik. Ikobar suba mulih uli nu sekambangan, merasa lepasan nu sekambangan, ngancang ngaengang separi solahyane, cara singa man kampit. Bajang-bajangi patilase melaib ngkebang dewek yen pradi mecunduk ngajak ikobar. Pepes nuju semengan, rikale suryani tonden nadarin, ikobar nyongkok di penggaki ngantosang lolatri mejalan ke peken. Yen prade tepukin lolatri pedidi tanpa sangkan cuk gisiange liman lolatri ni. Dugas tumbene lolatri kagisiang. Lolatri nyerit katulung-tulung ngerana yang ikobar melaib. Kewalu jelemani ani aukun ni ikobar. Sing taen nawang kibut, sing taen nawang lak. Megenepan dayane katiwangan apang sidey san nyangkutin loh latri nganti meliguna sik balian sakti mengaji carik bulian sibak kewale sang kaning patuduh ide sangang widi gunan ikobari tanpa guna ngarepin kanirmalan kepagahan loh latri ni telah dayan ikobari uli kenje lakar lampahin apang sidey nyangkutin loh latri dia pensing bakat anggun kurunan mewastu kitu pamesun kenane uli jengane kaliwat semengane ento sawetare dauh telu sasih karu penanggal ping kutus rikale lo latri nyakan di paun di seban teke uli peken ikobar ibrate sedang mas sekolah cek teke ikobar nyojor nuju ke paun loh maka siap lu latri kali baungnya kagelut bani kobar. Beli, sing suwud beli metingkah buron buka kini. Sing betek basang cai ni ngamah bajang-bajang dini. Kudang belingan suwe pes-pes cai. Sing merasut teken deweke kasupat ban rari animat yang cai. Ngambres sahe makirik lu latri ngate pekang limat kobari. Ikobar sing ngesaut ngajengit gigene buka lutungi asmin kewale matanyane rasa nagih mulu ukudan lo latri ni ngancan senep lo latri ngalin tingkah ikobari buka gitu cara nepukin utah ategal ikobar saya nak makin lo latri makirik teken teket dibucin pau ni buku si kepinyander liman ikobari nyekuk baung lo latri ni lo latri lantas mekayangan sing side majeritan sawireh bibehne kegang selin anduk cerik lantas kutange keklesang lantas kamene keklesang lantas ikobar megedi uli paoni sadah gegesong bibehne mekenyem cara bebotoh menang matoh nu lo latri mupaksegan melalung di bucun pauni suat suwet pesu getih bokne membrusutan lo latri ngelesang gangsel anone uli bibene di subane keles tan side keandek makeplak linyane kapecuk bibene ban limane anilingi sing kedingah ban pisagani yeh peninggalane nerebes buke yeh ujan labur kartikani kobar cicing cai pangsak cai metu raos uli selagan bibene ane ketakep angkihane das diis tangkahe cara nagih makeplag muastu pesu jengah peteng nyanan tengah lemengi nyanan cai lakada dibangki tangkah cai ni lakat tudag icang pepusuan cai ni lakat embot icang peparun cai ni lakar is icang getih cai ni lakar anggon icang tabuh rah
apang budek kalani manyicipin bangken caini nah kan sang lo latri nyaluk kamen tur mesugi apang sing katepukin berangtini bahan pisagani pamekas bahan pianaknya ibrate peteng ini disubane ngerasuk busana putih kuning pejalane mati tujon tungil nyelepin pemulesan ikobari cara sang Sri Kandi tedun ke payudang kitu santep kena nyane satu latrini siap tanpa suara rasa-rasa sing nyak ngulgul pejalan sang satrio tamu tedun ke rananggani jani galahi matoh metohin jiwa ngetohin kanemalan hidup ngetohin tresnani kapin idibil sang pitare ngetohin ibetare sang kinasih magriotan korini sing pemulesan kobare ikobar ngedatang mate tur makesiap luh penyapan ikobari ban-ban makanya luh latri tanpa saut makin kobar luh ikobar negak di dapane luh latri ngoyo ngelek tekan matan ikobari bibehne nyawangang kenyem manis kenyemne cara ngembahang madu kamen putihne kakelesang alon-alon katun madiane ramping ngoler bengong ikobar ngiwasin solah luh latrini luir suprabe nyinarang tiji lengene kating tigang lantas kamen cerik warna kuning penangkep nyonyone alon-alon kebungkah solahne cara legong mangigel limane kenawan nekep selagan nyonyone katun nyonyone galing gading cara nyonyo dehep tekutus tibang luh latri metindakan alon makin pemulesan ikobar ngebah sade ke samping ngemang luh latri tongos ngebah pak pesan sube ikobar nu bengong iwasin kahayon luh latri sing percaya teken dewek nemu bagi sing percaya teken amertani mabriok sing pabiani tonden peragat rambangan bagiani cara lelipi gadangi nyotot keris ceriki maluk lima saged leb sing ululantin ikobari ngubek pasangnya nek ganti kepungset buket tuduh widi ikobar tan side majeritan tan side asa sambat keris cerik luk limane eni tuah gegemet idibiani nguni ani kaicen ban pekak mangku pura karang mantung belah basang ikobar tan maaduhan matin iane semengane mabiayuhan keramani desani ikobar mati di pamulesan getehne nyerecet ngut pamesu tur katengkogang di perempatan agumi bangkene tanpa basang tanpa pusuan tanpa paru kerama desani ane lenan tan dugi kang kejutnyane sawireh man masih nuduk bangki disemani di ajang raja pakini bangkini ane bolong tangkahne tur keris cerik maluk lima nu neket di tangkahe bolong entu rikale bok bangkini ane nekepin muane kaung kabang lo latri neba awak disemani mirip mesakil ngetohin kanirmalan tresnan nyane kaping idibieu sang pitare Badrika asrama 16 September 1900 ulung dase sieu nggih sukseme sampun miasayang mace cerpen sani memurde toh saking kekawin saking Wiyat SRD lan titiang matur sukseme sareng suara saking Bali lan Bapak Putu Supatike sampun ngicenin tiang genah lan galah angin tiang melajahin dewek inggih wantah sapunike preside titiang kuacen
puputang titiang antuk parame santi. Om santi 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 om.